ni massive one. Soto n'abantu bari bayikumbuye. Soto rero abanutse babuza abantu ariko ije muri FA Cup ivuga ati Arsenal how are you? Urashaka treble ntibikunda. Arsenal bisigaye mu marushanwa abiri. Champions League na Champion. Ese irimo kwikora kugira ngo ifocusinge kuri Premier League na Champions League. Ivuyemo da. Soto nikuyemo. Birahombye biranze. Gyokiresha yaza aragerageza arishyura ariko Soto ni ewana yatsinze n'ibitego bitari bya bahawura gucenga equipe ukayigezamo byanyabyo. Akunzi ba Arsenal mumeze mute how are you? Big win and massive one in Barcelona. Merci Hansi Flick. Merci Cancelo z'umupira. Merci Rashford. Uhagaze neza hano hantu Rafinha tabaye. Lewandowski agatuza kakoza akazi. Amanota 7 clear. Kandi Mayoruka nawe urakagabo. Mayoruka. Vizca Barisa Mayoruka. Vizca Mayoruka. Iyo ni irariga ushaka kuyizana ikintu kitwiro kinazikubita. Irariga ndayikubitiraho umuntu. Nasiru rakubitwa. Irariga urakubitwa. Massive win! Southampton heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Abasore b'ikipe ya Southampton bakora contre-attaque ariya. Witwa Stewart arabwira abasore ya Arsenal ati ndabaye arakora amakosa Ben White umupira itawudepoza mu rushundura ariya. Southampton kimwe ikipe ya Arsenal yagikaranya atinywa. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Smart Onyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. Onyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. Aindo umupira ariya maningariya arazamuka Ben White wateka umutwe umupira wagusha. Yitwa Rossi Stewart umupira utereka ku gituza ariya. Atereka mu gitego ariya. Ikipe Arsenal busa. Southampton kimwe. Baby steps. Pampa nziza ku bana bose. Kipe ya Arsenal ihura n'uruva gusenya hariya. Ukibutse kare. Gahunda se sikuriya. Ireka. Ikibazo kerega n'abagenda cyane aho bita bamusunitse Ben White. Ariko karaga pushi kaba kemewe. Mbonye kata ntabwo gakabije kari rwose. Guriano Simon heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Bacomeka pasi ariyo bararaririza abasore ba FC Barcelona. Umusore wa Diego Simeone yitwa Guriano Simeone aracomoka ari umupira utereka ku gituza. Uwitwa Garcia arasohoka ariya bamutereka mu shoti ari kompora. Atereka mu gitego cya Atletico Madrid. Onyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Umunota 39 gusa bahinda umupira yitwa Kemara ngira udepozari witwa Guriano Simeone aravuga ati jyewe ndi umuhungu wa data. Ikipe Atletico Madrid kimwe FC Barcelona yayikaranya atinywa. Baby steps. Pampa nziza ku bana bose.
bihindura isura kabisa. Ekipe ya Atletico de Madrid yongera gutanga ubutumwa kuri mu rugo. Atletico byatangiye tuvuga ngo ko koze iminuka nyinshi biraza kugenda bitariko kugeza kuri umunota Atletico maze kugiterekamo. Bararirije urumva bararirije Cancelo yavuyemo ku Barca sigaramo atari mukore kosa Guriano Simone hariya uwitwa aina kasoka Ronald Araujo hagiyemo ikibazo cy'imvune ni muri tani nziza ku bakunzi b'ikipe ya Barcelona. nabonaga yerekana ku ivi hariya ni mwitako Ronald Araujo Yuwani Muso bawutembere bashakisha nde ni Antoine Griezmann agokani ku Barca ahita afata ni Captain Koke. Reka turebe yawucotse ashakisha Guriano Simeone baramutegari ariko umusifuzi aravuga ati nibyo no kurengurwa hariya. Ari nako ubutumwa bwa Bonaventure ibyo avuga n'ibyo ati abantu bashaka kuza gushya cyane, ariko reka nkubwire Arsenal itwitsa abantu iramenye itare kuri kindi gikombe iri joro nanone bitari ibyo. Aha reka turesho bariko sirashod nyamara bareba kure bisunze Karesato Rwanda Limited akora amakosa Clement yitwa Marcos Rashford bamwita Rashirashi mbembe Rashford. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. bakora amakosa hariya arawutakaza hariya arawutwara witwa Marcus Rashford agenda akorana one touch n'uwitwa Daniel Mo amu umupira ukira dezempoto hariya ateka mu gikago cya FC Barcelona. Barcelona kimwe ikipe ya Atletico Madrid kimwe. What a game! Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. twari twabikomoje tuvuga iby'amasezerano y'umusore arekura ubutumwa Imana imufasha baze gusoza bakoze match ubundi rwose bita Marcus Rashford. turebe nimba yaguma mu ekipe ya FC Barcelona kimwe kuri kimwe kugeza ku munota wa 42 w'umukino cyane. Ikave indi umupimbaze Victor Keres. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Indi umupira ya Kayave Terutaiza. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Acama ku mupira kwa Kayave Gabriel Magareshe arawitaba neza Kayave aravuga ati ndi Rutahiza mu gihe mwabyanga mwabyemera. Swede yijyanye mu gikombe cy'isi ateka mu gitego cyo kwishyura ari Victor Keres. Arsenal kimwe Southampton kimwe. nyamara bareba kure bisunze Karesato Rwanda Limited. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. ubundi bino byo bamuzaniye kuza gufungura nyine imikino nk'ingi byari bigoranye. Sero twa Victor Keres ufite form ziri guca inkweto kabisa. ubwo ari igitego cya 5 mu mikino 3 aheruka gukina. Kuko muri club yatsinze muri yakubise hat-trick araza bakubita icya 3 muri National yatsinze bine nibyo. Iki ni muri club ni kimwe mu mikino 3 aheruka ibitego 5 ateye ubwo. Asokare ni Marc Bernard warugiyemo nanone asimbuye Araujo agiye kujyamo ni Jules Koundé.
Southampton. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Bamwita Bogera yicyuye Southampton. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Akora amakosa ya Cristiano Ronaldo atakasa umupira hariya. Umwana bita Dozara abacenga aratanga umupira hariya kwa Prague. Areba ukuntu umuzamu ahagaze witwa Kepa Arrizabalaga ahita aterekamo igitego cya kabiri hariya. Southampton 2, ikipe ya Arsenal 1. Nyangulatinkwe atinkwa. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Bimusabye iminota mike gusa uyu mwana wagiye amasimbo yitwa Charles aravuga ati Richard Charles aravuga ati hariya ndayisezerera hariya ahindura pasi hariya witwa Manning aterekamo igitego cya kabiri hariya. Ikipe ya Southampton 2, Arsenal 1. Anyangulatinkwe atinkwa. nyamara abareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. ninde uza gusinya kuri iyi raporo, ninde uza gusinya kuri iyi raporo? Bareba Mikel Arteta nicyo bita kuri uwa kavuna. Uyu mugani iyo abimenya FA Cup akayireka Carabao yes hakiri kare. Atari Ati Visca Southampton ubu butumwa bwa Celestin ati zatwara 4 niko birangiye. Bigenze bite? yewe kawe ubasigaye muri sofa asigaye muri 2. Waboneka kubise kamba kwa muntu sauri minota nkinga hine. Yakinye ngahe? Amaze gukina 8-7 ubu tuvugana. Bamwita Mikel Arteta na Arsenal ye. Birasaba ko Mikel Arteta ajya kwiga muri Kibogora Polytechnique yigire teologia aza umuvuga butumwa none yagira ate ibyo gutoza byanze ko ari ukuntu ukomeza kugorana ukavuga uti niba mu Rwanda hari kaminuza yitwa Kibogora Polytechnique bigisha teologia wajyayo nkigira teologia nkabuvuga butumwa nka umupastor kuko icyo gihe ufite no impapuro zibikwemerera. And goal! 1 Whiskey! Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Lewandowski! Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Arakuri icumu yitwa Joao Cancelo. Umunyezamu Iwani Musa ukuramo. Robert Lewandowski umupira uragaruka umukubita ujya mu izamu hariya. Aterekamo igitego cya kabiri cya FC Barcelona. Barcelona 2, ikipe ya Atletico Madrid 1. Nyangulatinkwe atinkwa. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Umunota 88 hariya. Ikipe ya Atletico Madrid hariya yigize akarakasha hariya. Arakuri icumu hariya witwa Joao Cancelo umuzamu arawuruka. Ukubita Lewandowski tujya mu izamu hariya. FC Barcelona 2, ikipe ya Atletico Madrid 1. Nyangulatinkwe atinkwa. nyamara abareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. Bahise atanga ubutumwa hariya. Bahise atanga ubutumwa bw'uko Barcelona yifuza kuba yamukubita undi mwaka umwe ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza cyane ari nako it's a full time Arsenal irasezera umukino ya FA Cup cyane.
ihubutsemo ntabwo isezerewe Nasiri ihubutsemo yewe ga gitare cy'amahanga Arsenal ivamo hariya Arsenal ihubutsemo igize gute iratambitse abantuzi uziko Arsenal uburyo yakoze buri seri ari bumwe yabanjemo abakinnyi b'ingwiza murongo ihubutsemo rwose inyanyagira kuri kona za 9 kandi iba yaziteye Arsenal ihubutsemo hari ukuntu umuntu ajya nko muri dushe agasabune bagataye nko hasi utakabonye ukagwisha ukagakandagira ugakubita agatorezo hasi Arsenal kubisa agatorezo hasi Arsenal ivuyemo ngikira kireba